kwadwo kumi David Bar Information Center osono esem yani da so ne awurade krobo ase dwa ha de Yesu tumi agona twifo abenase batabi peace eno se wa anyina ase akeka na krobo Adom Information Center digumo Tokia Dumase Chidom Achim Adubiase Chirimenken Sumnyame Information Center abiem sekuha Nana pia Nyankomase a police avo daike don come watchnanti Yaseru Achim Ayabuafo God Day Information Center ko Sam Achim Achiase Achim Betanase God First Radina Apreku Achim Asane Dimpa Adwempa Jinanko Jama na bono mantamu nyame se wom Achim Nyankomase Achim Botwe Adom Arakwa ejigumo na afei Achim Okumani Abuabo aka Abonsua yada woni munyina se woboa ama som pem atimi anya kasebo bi enso atie anuanu mienu yasinkunya ba besom na onwunu bra kan kasebo mo me adwen pa hene Kofi mensa adwene papa na papa enti wani kan mene merima apedie the beauty queen mother Efia ampofowa afe Ghana de shimamba mayensha ensem no asese Swafo wono ana ehye apomodensem so nanu de nanado dankwa kufado ya ne resha free no akanu ntisese wo frim na wakọ ti broni begasa outgoing minister for health onimonyamfo kwaku adwuma manu wode ababonte kirem se ekaya abribi atwam Sputnik V vaccines ho enkomodi hu sikatria bi koso beye mfie mienu atwam ni abra na COVID-19 ni gina mo bebre no ana chase wo twa ya chimpre pre ta no na sa Sputnik V vaccine na okoto ba ya na ho nsem bebre ena sore na so nsiranka Nyankopon se wanya bone kura wasa vaccine no akwa krade ba ya nimo eni onimonyafo kwa jima manu ya wayemra shebedwane ya wojram de madesha won modoma central batrompe so edi tudwa no wachirem se ewom saka Sputnik V vaccine ya se ya to ne buomu a kaya $10 million po nanso na esa na hopeprenti esa ne se sabre na COVID-19 jiramu Ghana hansi wakoto ne 19 wakoto no eno ebedane nkwamodie wo Ghana ha ma ono ani mra hyebedwamfiefo etwe ne suntonto twe ne so abo kansam gu nani mase kansam to ne ho nanso so ni nyina da mu ono Nyankopon ne hintihwe ene ono na afiri mu afia apomudensam owom so wo kode nanso wakeka nyoma siani ama chasesese apomudensam gina nanso pa ene ya wasanso to aso bio ya no ochemse tomri bi wono ahya da transibusa no se bone be na meye ade ne ye 10 makoto ne 19 nye 9 pe na abeda so ti bone be pa na maye se ahoyehia brem na ye pe vaccine na enu nti ye kope ntamgina ni obekwa akoto vaccine na ba na ntamgina ni no bu ya fa so sa na oye fragadam ni bu ya fa so na nu nti de be nkwa bone be na maye nti Ghana fo tweme so abo se kan sam se ya o se ni hudwuri ni papa wo sheda sesen ya na Nyankopon wo som no na cheche ne wre nyame na so ni mu nka na kaka wonte se de otie enti wo kan se ono de obekoso agina ba bia wogina se sadil na se contract no ode ma medre man obi ntamgina ni bi no okoto sa vaccine ba ye no ewo se ni o ma bi ahye dan fafa yi de nanso no ogusu agina ba bia wogina se wanya boni bia wo sanka Ghana fo eye ne sa. When I had done no wrong, but some people wanted to just push me up and put wrongdoing on me. That was about when we procured the Sputnik vaccines. I was doing that one in good faith, collaborating, had meetings. I didn't do that transaction myself alone. Then all of a sudden, you didn't come to Parliament in an emergency. No matter how I tried to explain, the Health Committee in Parliament would not accept nothing. At one stage, I got so down that I was even requesting that they should charge me to court because I thought that my explanations would have been accepted in court rather than in front of my own colleagues in the committee. Whether it was
was mischief or something, I wouldn't be able to tell. But that was what happened. Subsequently, even when that was dying down, another group in the chamber was trying to cite me for perjury, and they were asking for censor motion on me. These were times that I felt that I have done so well. I was working so hard to try to keep us alive, even in the midst of massive pandemic on the globe. But despite all that, I managed to continue to do what I was doing to save lives in Ghana. And I think that was it. At the end of the day, nothing happened. I don't know what is going to happen, but I will still insist and continue to say that I did no wrong, and I never can be cited for any wrongdoing. But it gave me pressure because that was in my nature. When I haven't done something and you want to impugn me. Papa okwaye na se wadano matamfu yi. Hey, nipa wuti ni nkan wa yaswafo a wahye apomuden sam so a wokọ wo se na nado aye reshafne ti se wo firi amamu onim wo firi ministry ho ya wokọ pene do ma baabi akwakotena wasan so eyamrahye bedwane a wogina mu de madehya won mo do ma central bato mpeso ane so onimonyafo kwaku ageman manu ya to nu be Akan Kasiebo no eso akoyeranim ewon sanfoforo enso emu na amanyosemu na yete enso ede asiei uboruramu ewo eye mfimfini mantamu a ankane National Democratic Congress chini akatama so ndi samanyokuo no omututrani eye Owura Bernard Alote Jacobs wode nsama ododi atudwa ni nyina mu ene se ayade se dom tetete omrahye bedwafia omdom MPP amanyokuo no wamni samtwafo di ahyamu bese nafua miensa anie na ni nyina mu no eye nsam bia nane na mwiam yase ake ni nyina no so ene se nane na mwiam se emrahye bedwafia dom tetete no wamaye nsakyereye ewa kandifo no ensuso edibra ni mu na no na bi mu kyesa no kra ebisa nya no kra ebisa o chairman sabosu ayi na friwa ebisa o afanyoma ake na sisi a woye majority leader ebisa nya wono na kyesa koye nsem bebre a obi a kasa de onim ne sade ono so ate asem no e de afa na no na nam so bia ma eye MPP mrasebedwafo no womo ne nsamtwafo di ahyiamu a mo kyem sa omo pese agya omo kyekye nsem sade be obi abetene ho ase etini pogina simpie ne apaso ene nsamtwafo ekasa ye eyamrasebedwani de mari shomo bekwai abato empesua so no eyamrasebedwamu chiamehene abede kira wodi kan Owura eye Joe Wise na woni nsamtwafo kasa no kira mu sai womo nsamtwamo eyamrasebedwafo na omo dom MPP amanyokuo no wamu ensema yakukosu nyina so amaye nsakyai wo makandifo mu no ebia nu ono ma eye no kre na afa de toso mienu so enya de so mema kwan amu obi a won ka omo mrahyeredwafo no eho ebefiri abonte so baba ye nsakyereye ewo mu dible no enso emuo waka sansem we nyina ewie ye no ana eye Owura Bernard Alote Jacobs so ababonte ono so de abetu dwakyere mu sai wasi wote yewa eye MPP mrahyeredwafo no enso ekomunase esanse eyarewusam se ade a sabio yade ahye wonsa na ye Jeffrey wonsam a ye mawa amane putupuru obetia nse yesi ya Jeffrey wonsam ekoba ne sa obedwene hu bebre na me ye dan ade na si ye kyese obedwene hu a wanhwa wontia se no kura timi ma sabi kafracho adwum ha kakra sase besi utirimu bia na wo dwene hu ekoba ne sa so wakoma kura betimi affecto mo se ahye wakoma hu sa enti oso wato masepa na mmom na ka hu ehia se eka mo eba dina kasamfonyine anim ese omo ne Ghanafo ekasa amomo ahunu se ebibisa enkoso wose na hu hia press conference ne die nyame ne mkroni na ehu ehia na mmom na ko metumi atu anamo bia enu betumi abu a wa bra mo ma Ghanafo kora mpo ehunu de ekoso ewo amanyakuo no mu ene afe eyem na sebedwafo no enso entem enti Owura eye Bernard Alote Jacob de wono ne nsema woka nyina ne se wote eye MPP mrahyeredwafo no wonom ase omuka se omuntimi ntrase ma sebi mpredwasa obi metwawu fomfamfo matiko amashoma numa eno de eye pa na mom so mo beton wo mo nsem wa bontene se obi a no emetie bi no ose no faso obi a eni so parliamentarians were independent of itself. And a party when you control over parliamentarians, the one that's will prepare one towards an election. When you there, the election or you do and die for them, and or you do and die for the opposition party, then you don't take chances. No will be waste more time. Nah, was I defend the indefensible? Joe Wise in your press conference and he's a big giant in that parliamentary caucus. And so for him
to have been the lead spokesperson. This year, you are now going to repair the damage. In his statement, no man, your wise in his statement, it's of substance. But these things are said at the national executive or committee level. Then you address the leadership. You don't go for a press conference when knowing very well there they are bringing some giants or some knowledgeable people or a battalion that can fight to break the eight for you people. Then you also go and start there. I know what terms there is ya so very. Ube jina hana muna ya mobia mesesa akanifani mayan ana yania yenimnia ya na diande sisi ya yase ne kura sei omukọ mra shebe dwafie oseche mensa bosu na kunya wose otana so wantana so tibibia de pefe se yayi na firi ho ai edisi ya no bende o sabe friends amtwafo asem mumro me ana meka ye na so ade no egofo na chinchimi yense buafo yensem ana eno na opanyini eka ho asem yi opanyini a wote ne nkan aye ankane aye tutrani de ma ndc amanyoko no won finfini mantamu owura Bernard Alote Jacobs ana wote nene no na sansem kroya ho na so executive director de ma African Center for Parliamentary Affairs Dr. Rashid Rahman edia baba tu dwa chesehwe sani ade ne hyase akodruye aba wie sesese ampa oseche mensa bonsu ye na fragro ni mu a ono a resign no e kire perfect asem bi wom abibi bon ni yenhwe ba bi kura bon ni free ba wose ade tetetetetete na Joe Wise mu begina ho ena ne yenye resha free bia ne yenye hwe a few moments later yenhwe kakra yesi seche bensa bonsu ya wono ya majority leader afede wa resign said ye benti no resign ye and ye ben komo na akoso de ben na akwa efom ye nu nti afede wo so wa resign wo se asem no bibi bom ye hwehwem na sese no wo se eye majority afam wo na ho nwo edom kese no mo bra hye bedwam ho no ho njo baako sei ena soro ho no mofo no so national fo no so timi se ho njo anunti ana tani ma we nyina nkomodie we aba na de nti abeti ase hu ni yesisu eposo ade amu ba be yeni na mo amusa ba bonten so enya sa na ye kan ye nya bibia sa na afedi ade na mo se mo nya no yahu na mo MPP for sa na mo de mo ade bia mbeka mo nya bia na maye IMF mo se mo nko yankwa IMF na mo ko ye Mosomo nyansa chaya wo majority afem na masaye enti ayade amota pa na na sade amota ya na sade bechese mo de mu chiri no behu ana afe wasa akofa adi ade ba asem ni na enumo na owura Dr. Rashid Rahman e kire se sade no a eye Joe Wise be ye no nyatra o nsem no bekeka nyatra na ensem no akokọ ba ne agege ba wo majority afem na da so nyatra enunti enwo kasa bibi akoso no se dia akoso nie na no obeka se yeku na anyeye na aferi yeku na yeye kire se o se mensa bonso betimi ayese ne hu afuro nkofo bi no beso mu unifra agronim na nte sa ka papa wa kwadare ewo eye emrahye bedwam dwumadie mu sei eba no se no majority leader yeyi na afuro de obi foforo aba wose bibi akoso na sa bibi kro no ene wontimi nkyira poten na wose wasa tete se nkofo bi se eya manu post kakraka bi wo MPP amanyokonim manifesto committee chairman ya dia manu 2024 campaign team wo mopa ye no ene ya manu post kakraka ene ntino wontimi se endi sa post no ensa amba ya majority leader no zo hoboi oni abi obeka sa asem we bia nipa ko no ya tro wa pan esan se ya kase ye wo mpanifu akuku da wo kurakura posu kura di braka kese be ya nan omoda so ya di omo ye enti sa asem we wo muntimi mfanyi yi wo mo ho ano asem ankasa e wo ho. The question is, was he pushed or did he jump? And I think from the series of events and all our discussion right from Monday to this point, I think he was pushed. True, the party, has every right to decide, first of all, who represents them in an election and then eventually who represents them in parliament.
and so on and so forth. But I think we all have a stake in the governance of this country, and more so members of parliament, particularly people like the leader who has devoted so many years. I mean, the current longest serving member of parliament and so on. I don't know whether the end should be a push. Do you want us to push? Yeah, piano when it took and wash for my says was a champions abos nanuna moja nebe. Nipa Wutunin can why executive director at the African Center for Parliamentary Affairs. Jabanum Rashid Dream to Media Wunimu Bapa. Dr. Rashid the Rahman. Yadaswa ejna aye enei MPP amanyo korin sachira ya wonum aye ewa kendifo amo enso etua wonma sebedwa fo anso ano na apanyini wono aye obi a eba no amanyosem a wakwadiri wo mu pa na ekwa from say Independent Political Organization Professional University of Cape Coast wono otuanu bi eno ye owura James Kwabena Bonfe dodo na afra no akabila wade atudwa kiremu ese eye ne wanwa bebre se ene MPP amanyeko no empese omo bema wo mra hye bedwafo no ade wo ho no omo asiginaye ade ama wo ho esanse wo mo anka so munim no mo ye sabi kafra cho mo nya mofra se mra hye bedwafio no mo to no ma na amanyeko no se o ya yensa kyaye wom se te se de yanomfo bi ye NDC fo ye na Haruna Idrisu wasori adwade kwa kwotena minority leadership akunya ne baakumu so na ne minority leader na obeduru wa se kratche mentraso ada ya se atofo se afa wafa sisei wase no ono na sisi de ama no wase akoba ne saadi yaudie bebre enso ede eba enti na wasenka MPP amanyoko no hia de sua dia bi enso di fidi ato anisifo no mu na enso so omanya ne saa brei pa ye bekwa abato so na okwa sansa kire wei emfaso dia be pa na ohwa nim se betimi enso dia bre eye wamanyoko no owura akabila di tudwa kire mu sai wono de ogidi ye pa sai ewose mrasebedwafo no mo ade wo mo ho na eduru won mo a wo mo epese wo mu edu o manim kan a wo mo anya tumi aiso etime yi saafo no se de be ya beboa ama mu dwumadie no etimi enso akọ eye enkan wogidi ye se eye MPP amanyoko ni mpanyimfo ene ye National Executive Council fo no aginasidi a wonum asie no anya aginasidi a ebetimi enso aboa ma nneoma akonkan wano credit to dwa chem se kan papa mu a ewose ka afani nyina di ahyiamu entem so na komo akasa ehunu sade omototo amonneoma etamanye kompanyifo no bi atene wase na hyebedwafo no bi atene wase na omu nyina timi atuhu anamon na aboa ma bibia akotote na nso so eya na mpempi no eya na nkone sa wose ano na ogidie se ha adwene pa majority leader now say a member of parliament designated by the majority caucus as their leader in the house. Majority caucus no cannot be people outside the house. Eye wonu ma etifie wono e na won betena se aye. Enti wo hwe eno na bakosemu a mekai say me wo fa azedun ketiamo omo koye recent changes wo omo side no meka wo hatam wa mo say de omo ye no migidi ye pa say ye mra pon anim no they were wrong. They represent constituencies, the ticket of parties. But clarity here on the ticket of the party doesn't mean say just the party no ebeka say wo munye bia necessary wo moye and now me nkyeremu say party no kase we yi member of parliament bia dinia it will not automatically lead to a by election. Parliament no kase onu muma jai party no and lead to by election. We need to get that distinction clear. And you to abayi wo on the ticket of parties, but they don't represent those parties in parliament. They represent their constituents. But the point is that the party cannot sit outside parliament and decide for members of parliament. It's wrong. No matter how much vested your interest is, no, you need to dialogue with your members. Adishimama panyina watini kan waya obia ja wonu wade ne ho eba na manwesemu a wakana adwen kire na adwen se de be o mani kire betimi akonkan ugopiem ewosu apon ba akodi akotena my konko Ghana mu a University of Cape Coast aja won so wadi hu akotena oye adichani mapa owura James Kwabena Bonfe aka akabila ena atene no political scientist ba kwa no so wakrom ha ba no amanyosam ho a ajabosu ko ba Dr. Esa Asante wono so ade atudwa chese ene pipi amanyoko no mu no
na sia no mo de campaign team fo ba ye wo mo behwa bontoa edi amama nyoko no abra ye pinche abato no eho na wose wo hwedi no ade nani famu a o eye emu ode nipa wa hu wo mu no eye nkofo mu ode ne pa jirika jirifo aman ede ne papa wato ane nsam so bio ya no wo kirem se wono oni adwen bia woni trimu ya adwenbone se nkofo ya abo mu di ntimi nya adwuma na dabi wo mu gidie papa pesa se din no utie bi ebi mu odene ebi tumi so mo matena MPP amanyoko ni mu ache ene eba no campaign adwuma no so wo mo ya ache enti wo mu ni madwuma nani so ene wo matena amanyosem so kura ache enti no wo mehu de ombeka se de ombeka no ene bra so wo ka no eno nti ababua ema MPP amanyoko no akonanimu wa pa se Ghana fo beto aba no ejina nsem abeka sa wonim wo ka wasem ye na nim wasem ka ene na bi ato Ghana fo etirimu eno nti wo hwemu a nkofo ni nyina so nipa ya pa wo mu nso nim nsem ka na wo betimi aboa manioma konanimu owura Dr. Esasante toa ne nsem so ya no wo chem se de eye ni ka wo mu ne se empanifo wom ena youngsters ni bi sugum tire kren fo ni su bi wom ena kotwen wom nyina gum enti kotwen fo na om ye mpanifo no wom no adwene nyansa ta wom tirim nyansa ketwa wobubo obi din te se Ghana man pani dada John Ajakum Kofuo nom papa nse wanyini na ni afri na so onim nyansa so woni nyansa ta wom achi wa campaign mu a obetimi am tactical solutions ya wo betimi ahwe yi wo mo ho ano won semfua bi ho enu ntia beboa pa wo se na nado dan kwa kufu ado so ka kotwen fo no onu so anyini onu so nim nyansa pa ya onu so ni di ka ho bi papa no nyansa wo ntie no betimi di aboa emanioma akonani mo afa owrada mbotwe so dadi onu so na masia behu anse pa Patrico Tombos are fast wakotom. Not just said them when I say breaking the 8 no it is possible. Anya wamu. And unto was a dinwa one masha da apakeno a dinumu edru. There's no doubt in my mind that it's a solid one and that they can do the job. As to whether they will be able to campaign to convince Ghana is another thing. But as for the team out in my mind, that it's a solid one. Some of them seen it all. President Kufuor, for irrespective of the fact that he's not as strong as he used to be. But the good news is that his mind works and everything is also intact. He knows what to do. If we look at Damboche, his personality in terms of elections and campaigns, all that. Nanakumia, a perfect gentleman, and then somebody who knows work relative to what elections and all that. And there are others who also have the experience. All in all, I think the team is solid. Ani autie ye abara manyosemu akwadrimu pa nti wokyere na dwen ewa manyosemu ho ewo kurom ha Dr. Esa Asante ono Adishimama yadewo enso be konsama wodo akaigu apono so no emu kama na emom ansana no ma yenda eye Jubilee Hospital fo ase won madaruma ena ama onyunu breyi woten sama wodo a edi ahim ewo mai konkono Ghana mu on na Jubilee Hospital ya sabia mapa ukobowura won ma we yade no wotimi se eno ano no atu amema anesa obetime fiase atutu chiragu ho esanse yede animdifo ne apabenefo ena de won maba ho a ebana pomdin sam dia menko okra ombay tenete na yede mfidia wodo nso dia ba no so eboa eme ye nhwemu oni padua ni mu baabi ayade ne hye ni ama wa no so aduama bibia so akototototi na yayale sabia wode mo nso so ne yanhwe onwie nka nche se eduro we yatwa ma kwa abonten koto da bi ehunu bi penti aboasro wagegene ba agro penu ayi ne ato nchen wa ya wanum sei no yenya ehwe wie pe na doctor ni tire do ma penu a kire containers ho kwadwo aduru enu anu akwadwo wade okwa wodi aka nso be so na wanum na etimi enso aboama nyoma akonkan ofa afura eye bosori ma konkono akwantuo na wutuo na bidi akura timi boro emu nsankaye wanya nimdifo wanhwa ne wawo makwa bibia ho timi pacho ko Jubilee Hospital ni emfa wo enhye eye midwife won nsa na omo hye na omo emwa said be ya
wo so betimi enso anantimu boko na wa wo mu no onkwate ya obia enso ewom pra pra na amanfo kas pra wedi anu odion moja pra pram ne ade me pa chaw pra na wa pra se ye hunam nani anase hunam ni mu wo se de empane ne homa bi ene se ka bi kika ready pe tutumirika akojubili hospital ne yenhwew na intimi muasan se operation no nipa bebra ye bi na so mu ye wieye wo mo ento wo mo ye de ye wie pe eno ano no wanka se ya ye operation kura wonam obi ahu da eno achi no me pa chaw bana ni yade so a me pa chaw adaroma mentena semfa ni agro sanse ni yade bia ya pa ya pa timpa chaw wani ni sha se so kikaw so wo so ye wisi pe na watumrika no akojubili hospital na won ma hwe na ma boaw na afi no watimi enso amwani na ahuade se de huade na nya sa tenase ama esumnya bedruwa waso be yesi pa me pa chaw wo se no sade aye bia sebi ka frache fi adaso na opese wo so mane pai fita se wo se no ebi atutu afiri mo na apese ye bobi hihye mu ma wo anasa wo se na abuba pepe so na wo mpeni sa apese ye tutu bi firi ma wo ana wanum no enenka aba ho ni nyina no fa kwese Jubilee Hospital fonsa na yenhwe na dental clinic no mpanfom wonum enhwe na yeni udwuma emfa ma sede be ya wo so duru dwom na sabi yesre eba yenum a wo so watimi asre aba wadum bi na ne omatimi enso akọ eye enkan apomdin si achi by health insurance wadaruma ya so ye wonum eba adwuma ankwankwa de ne aban de ka na se no se yade atoma de adwuma nti yade bia wo se ye hwe okwa ni nduro bia wo se de ma okwa oba ya so ye wonum a ye ne sabe pepe na timi enso aboa maneoma akọ eye enkan me pa chaw ambulance service no so eye adwuma gidigidi se ebia wo yare na bia ya wo yare no emutwe nti wo se de hyan befa wo de wo ba ya so ye hɔ no pa chaw yen tempestuously ye obi wo no me betimi atusa na mo no so de ama wo oda abo abo kwantempon no so amantra sam so no so ho wo ne abo yen ho adwa a ye hwɛ abo amapomden enso atimi atu eye empon wo kutuku empetem ya enchemu kasia bia bro dem de ama wo so no betimi afrɛ mpanfo agye no 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 645 0241 784 645 na fe no woni mpanfo mo Jubilee Hospital so atima twetwe nkomo na wonma boa manuoma akọ eye enkan wadaruma company bi kire mu se ope asase na wode adi ne dwumadie na asase me pa cho hwe anim so benya bi ewo achem oda tuama befa eye aboabukosi asene kwantemponu ba bi biara wa asase da me pa cho se oton se ode ema han ana se ode ma hwe so mame ni nyina ne ayekra do se ye no bedi ho enkita ho etimpa cho be se 2 plot de ko wo bi a frɛ emeye 0244 878763 0244 878763 na woni mpayifo so emmo eye enko mo yanko yanimai ya toa Kasiebo no so akọ yen anim ewo ensafufro mu na abusuafo yenhwe bambo ene asetramu ahwe ye adwumadie ne ntotoye esoi na adie baako a eno ebampofiri mu wabra ho ka bi enhyemu saa de kuro ya ebedi eye achem odadwadifo enya kase pa menka mo yaw eye eja sao tuan man ka bi sebo se jabe tia so japadie mu asene dwebe eya ne ha adwene odadwom abusuafo o be hye nkrofo nioma se nkrofo nioma be se mfie mienu fie miensa mu nie na ya reho sem eya homete sem pa na empempi no se sawo ha we eba nkrofo a eyo masade so mo hwe eboa ye ne wa abra eja na friase se ebetimi abra no ase no eye aku a ye from se dumjakuo akosibro ni kasemo eye Ghana National Fire Service for wamo ene waso mutu aye anamon tentem so wabro mbeti se eja ato baabi no makwa akohwe aboa me yadum no na abusuafo wamo de adesade ato Ghana fo anim se na sei se eja to baabi na ye fra wamo na omudi ahopepre wa cho wombeduru no na nkrofo amunamuna konti ba kurakura bi no mo chese ebimo esusu asase adidiatem na bi sane konti ba gu omso bi pa wo mabo wo mo ba beje mo nkwa no ade aboni be no ma ya crucify them no omso mo ntiase
enso eya na hadwi bebre adwuma na omadwuma enti sebra ne so na ofra om na om ba na mo nyantobase de amom na om so kakra metumi aye no amaye de aboa na ni nyina ne se eya adehye no mu kyeremu se genya so ba bia enkrofoi wo ba fra wo mo peki aye de yebo sisi a ansa no maduru wa no mo no na abusuafo eja no de abaye na ye awie se bi nipa na asi na kuno se ajapade na aseyo se diadio dumjafo no baduru wa no na che se ade ebesi anya si awie ebu akron beba no na kromafo na se omanma na kasa afo so adumja na awie etia no esa na ye adehye no mahi omse ne mo ba be ye den ye from dada na mote o ye den ani enya asem ketu ansem na omse abi mu kika kire wo mo no eya na ria abotosem se wan hya wo so a wan hwe a wo so be ka de ye nka be wie atire no Ghana anso de oboa ye be trend usisi a etu omo kire mu so mo mpane toto mpane no abia sisi omo peso mu si aginaye wo mo be monitor enkura wodo a sebi mpeduasa se eye oye na bi sei etomo a na mo fra mo dum jafo no mo beduru na mo pa mo abo boro wo mo no edidi o matam no mo san kro ni nyina mo di mo nyina begu nkrata to no mo to na mo de mo yafuru nyamo na jantin so mo japade bi mu na mo twefo mfamfra wo mo fra wo mo a oboa wo mo sube mmia so o fra no ye mmia ku o mo mfi mu na mfi mu tena ye be ye mo be ma na ye mo esan se ya na ya hometesem se wo kobua obi na afi nipa ni mbom ni pese wu mbom ni mo na akobua no esa da ne wo so bone adesoa wo mo sia no de mo ntra se ema ne nkoso da biala da wo mo tra no ema sabi sa de ne form ase a na wo mo enso anhwe ne ye eti eye kasamafo de ma eye Ghana National Fire Service dum jako no eye ADO1 Ahenkan Nate eno di tu dwa kire misasisi ade eye bebia Ghana fo de du o matam aduru aburo o maduru eye omudi besia ya kro biara wo de oye ne beto na be from on beba na be wadwe se obesane emmo de agu omo so ana so bebu omo ana bedu o matam be kansam ya de akire omo no sune omo ni wawie. What we are deciding to do is to back on a boycott of areas that are known to always want to attack our men. Because as we speak, a few days after this report was made, another attack happened to our men at a half. 3 or 4 have been hospitalized. And I'm even hearing that in Carrier too, another issue has happened. And now most of my colleagues who are in the other stations have come out to tell me the kind of situations that they face when we go for fires. So it's become a very worrying trend. And you see, people should not underestimate a fireman that will be doing his weapons so we can push us around. A fire officer's strength lies in his hand. If a fireman should slap you, you're probably going to coma. I don't muka chira mo no. Was say yankofo bebre se o. Dum jako ni de omo ntutuo. Omo de sabi omo ntwe gyan. Omo de omo ni hwe. Omo ntese asrafo akodi agro omo so. Omo bebirim wo no. Eti ana Ghana fo bi no ma fo mo se sabi predia so omo de no lie bi no. No atrasa wo mo no. Omo yedin o. Udi onim tira. Ama yedin no mdo mani tuhwe Ghana fo wo muso wa akonya se sabi mpadu asasa akode no omuso di bi bo omo ban enti so omo ba na yo se beto ase omuso a no omuso wa akode bi ometim di abo omo ba ometim ajagu so omo anya ohwe kra no omo do omo nsam no omo de hwiehwie jaama chese ayi ya kan se moja ne wo nsam ni nyina ada na no sa no di cham osum baako ha wose anoa no tim keja obedo ya be se mfie miensa ni yeda so tunsuo gu so na onsore ye ohwe ade wapini ho opanyina hotini nkan oni ya kasamafo de ma Ghana National Fire Service dum jakuo no eye ADO1 Ahenkan Nate ana aja otini nsam chirichiri mu no on power suma omomoyen on power suma ba bi mu hu ahyin adwen omo ahise da bitie fire for na de omo chiri kura ye ensuo ni mo na ensuo ni mana ayana asade amento zogu ma be de zogu ade omo chiri aro no ade e wo se ebusa se ensuo no eye ensuo bi asa keke eye blem ye bi omo twigum ana se ye ntunsuo no mo twigum e wo se ebusa isi blem nsuo kwa se gu ade bi ko dum ja endum wana ka chi oja obi se wa ko se gu ni mako so mama ko ni nyina ase me mu nsuo no da bitie ade dum je bedum ano de abeshi adwen ande be ano de asa abeshi enti oye ni oduduma num but jade ebedum no esu fize chemicals ne num no abasa so petrol ni ade awurawura mu no
na you mama baby omu gunsuo no na make am ana brebu ya me nim am person buza say so no wo town ho baby but some de bibi fra wo omo de nya normal nsuo saa kekew say adwen say normal say je normal de hia sia bedu no na that is a car bus we mu so ku be complain nsuo ni ma kwa mo de ba agana bo abo we bugo nsuo ni say oba kama what say o bu akutia that's what can see o omo be no mo yawo aba matu card aba wana nsuo ni mo betu card aba mama nyasa bi kurampa wo frɛ yei hye ne patronim patron so nya ono na wose enya ono na wose ode ni sika togum omo problem wose aban ne togum ayese police ni wakwaso okwachi obi no wose aban de ka ma de kɔ ose ka ni ho ka won so patroni ho etia no ye police ni na adwuma enya na wose ni sika togum etia no za untimi mblem NCCA for saying omo na boda wuro no mami wose da wuro bo muntimi konya omo fine cars wo no manya ahwio patroni wasu wako baabi akọ program jiso no de sika togum so wan adin so nya emra no no awasa aban na mani sika togum o emra ne sesai emra ne se wasa aban na togum ana aban ne se wonto edi so no di ni bottom sika to na bosom yetua na he esi ebi mu ji 150 million ewa hene ewa Ghana sama me di ono wo bia ba mi wo ya kana se ya ka se fa na se mfam na ya ese se mba horo no ya ba horo na mani ba reta hete wati eti amunya wo mo ompa machew wati omunya mutamfo nya omo o why pa na wo pepa se obi agya pade ehye na wo se me boa pa no problems pa ba ya omonka fire service immigration police ni wa omo ha obo mutimi nka wo bie wa no ba bia be transfer wakoto no wa kwasa akra wo mpe ya do be kotumu eti wuti ho sa na de ho yeso ya ne ya bo mutiri so tu wo so bo bia fa bo aban won de ono no fe na hye yi wo mu nkwa won tan no se wagya pade enhye sa wo be da ka se wagya pade enhye obeba na dwuma no eti yesre mo ati yesa isi ya na be ha dwene yankwa yasemo ma yafa manfo adwen kirembe adwen Facebook no okay me de na pack to abi na eba okay mame hwe wa ankoma de mame de me na we am so de kakana so ankoma foster de ne de free of once ayire bi de abachemansa district or say ochia senior ayire bi senior high o student association for ochia wo mo ayosa 2024 say election year emumani nyina development mpuntu so NDC ni MPP o mumani nyina development so o ma chumo se bro how are you doing bro is fine adwempa he is fine enana akui amoa boaten eno no so ede ne de aba se very special birthday enkoma Angelina Opokwe Echampo inside Dansoman osi nyankopon ensha ne papa nyane kese kosi so be kese pa na master planner junior kentampo se Ghana yehia onipa ohunu achichichi ade ye nene te se ba omia ti no mo nsha den so fantastic Wilberforce so ede ne dia ba se under NDC and former President Mahama dum sonkwana na edi ahim na papa endra na oni machem da enokwa de nye dum so we eye dum ye demwa minim tampo so he sa 3 o sa 2 dum na ye dum kwa de so kakra ha de ye dum o ti se ade akosi se campaign no to so ma na ejina ho ya no ti yan fancy na ayi twimoma ma menchia no ye mi school mate okay ewo eye secondary school mechia no bibiri yanti yanko na de aya na aye no adeshimama na brama kwan ama yede onwunubre Akan Kasiebo nsema woto a yensem twerefo ko atifi banafo bowura mu ewo eye apuani atoye de gu nkata so de ma ye no
yɛde ne nyinaa enso so ede ebesie kyire aseda ekodiama owura Billyman no yen technician ena afe Mauli Adaroma Facebook YouTube odi yen enso so ekɔ hɔ no yɛda